pakai rambut nih guys, nih lagi pada berbaris nih. Tuh. Nih masih botak nih, belum dirambutin nih dia nih guys, tuh. Nih. Nanti kalau udah dikasih rambut jadi cakep nih ondel-ondelnya nih guys. Tuh. Wah, keren-keren nih. Kita lihat nih ondel-ondelnya. Wah, ini yang kecil nih guys nih. Nah, ini yang ukuran kecil nih guys nih. Tuh. Mulai dari yang kecil sampai yang sedang. Nah, kalau ini udah ada rambutnya nih guys nih. Tuh. Nah, ini udah dikasih rambut nih guys. Yang ini nih. Nih yang tiga ondel-ondel ini udah dikasih rambut. Tuh. Kalau yang ini belum nih. Yang lagi pada baris nih. Tuh, nunggu dikasih rambut nih guys nih. Lagi pada baris nih ya. Ini cakep nih guys nih. Nah, ini ada juga nih yang ini nih, yang kecil-kecil nih. Tuh. Ondel-ondel mini nih guys namanya. Nah, tuh cakep-cakep. Ini ada ondel-ondel tangan juga. Tuh, keren nih guys. Ondel-ondelnya ada banyak nih. Oke guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sinta Vlog. Dadah.